Om Swastiastu, bertemu malih ring pembelajaran Basa Bali sareng Bapak Suwindu. Ringgalah sanemangkin iraga jagi melajah nilik angga hungguhing basa Bali. Napi mawinan wenten angga hungguhing basa Bali. Santukan wenten pabinayan linggih krama baline. Wenten Triwangsa, wenten wangsa Sudra Dawi Jaba. Tatu krama mabaos wangsa jabo yening mabaos sarang Triwangsa patut mabasa alus. Yening Triwangsa mabaos sarang wangsa jabo keangkat mabasa andap utawi madya. Angga ungguhing basa Bali wenten basa kasar, basa andap, basa madya, basa alus. Aso asi ami. Angga ungguhing krono alus inggih alus sor, alus madya, alus midar, krono andap, krono midar, krono kasar. Imba baos wangsa jaba ring Triwangsa. Ampura ratu wawu ciciang nelpon durus makarya paper baos Triwangsa. Nah sing kene payu kulit uni yang ngantosang. Imba krono alus inggih ratu, alus sor titiang, alus midar iraga, alus madya adu. Krono andap aba, krono midar kija, krono kasar ngamah. Imba anggah ungguhing lengkar. Ratu jangung kija alus singgih. Dijaipun masajengan alus sor. Ciciang tanpa oleh mereka alus madya. Bidan ya kamu iki imba lengkara andap. Nas kleng apa petang ibu? Aniki imba lengkara kasar. Inggih kadipunika pembelajaran basa Bali berikut kangkung sambal sere kirang langkung lunas ampura. Om Santi Santi Santi.